Mentang sengi ngadon hang ne ha kamadan sport club jong ka Sekolong. Kabadan harut jong ne ka Surok. Kabalap ha kabalap tip top ha la da pikwa banwan pikai ma phi kono ko por ban penlong turnamen ha kini ke Jakaru phila banwan. Ti haswa bangan sa yathu yaki benta ka bangin siop pandep kini sengi ning kong nagaleng jong ka bidinung si channel. Asngo bah ban ai kublai Christmas besuk bakmen nyepi kebangin ang syudap ketang katu ni sengi bat ada ban New Year's kebangin sayo ban pediang yusnem betmai kermen bau blay undon kat nyepi borok kebangin sayo ban pediang ya usnem betmai kermen ba ki jing temu ki perkat ke jungi kinlong ki bajob haun usnem banwan te komisi bentang dan mentahang ni hakamadan jongka Sekolong Sport Club ngidon mentahang ni na kebentaban penlong ya ka final jongka Interhouse kabangila sedang laduki seneki benai ki ba ladam jong unu usnem arjar pusan ti haswa jongka final ngidon chua ka jingele kai jongki kena red kabangila dep mene bat menta pede komisi bentana kebentaban penmi phone namta kijing don kam jongka Sport Club ngi menta kanika kenta ka menta ngidon ya kanika jing yele kai ada kabang ya shoot ka penalty shoot outs kabalong komisi bentaban penmi phone nam tagi jingdon kam ki bubun jongka Sport Club ka kerpat nomor kata ya ki lok ki jor ki ba i bat ki ba sutenat hakabe de bat ka football ka ba adan man yathu ipi hangni nomor kata kini ki penai ki ban nangwan ngidon ya ka tournament kerpang na kabentaki under 16 bat kumjuru na kabentaki legend na ni ki rangba ki balap palat ya South Post nam ma katangi don ban pinjele kai hagi ni ki banai ki bandangwan te ki don ki katu kene ki jing ka bang empat la ban bu ya ka fixture la ni ban pentip no ya ka bor na kabentaban pinjele kai pada yulse kala ban long na kabentaki under 16 ru keempat dap yulse ke tim ke batang kawela ni atli ndai na ka hakabe dei bat ki legend bede yus ngoba kila dap ki tim ti nama ketang kerpat epi ki perlok ki ba jengai bat ki majan ki badon markap jongni ka than iap lani ka than was lani ki sinong ki markap jongni ka sinong Sekolong ru lada sedang ye kene kijing lekai hakene ka madan sinong Sekolong tengah kerpat ye pi ba pinwan ban ajing kersan lem la kalong ha ka bukum kono kono ka bentaru jaga kalong ka ba itnat bha teng ka madan ru ajing sya ka long ka itnat bha rei ngila ban ong ba kadang red nang ta kilenti kisenkin ru kila biang bha pe kene ka dei kalenti ka bawan na mau broi la da pinwan anong ston pinlat sya kamon ban lek semewat de shwa ban poi sya mewat pede kan kalat ban no biang sikadiang pin but terter pila poi kene kejaka nang tanang ne pede lada pin mi na te na shlong pilat sya kadiang pinton syukur molin pin poi kene kemadan kalenti kalong ka besuk bat ke bala ala bah na kamataki kali ki barat ki bahe pila ban poi sya kene kejaka kebaran hang ne ha madan Sekolong kejaka ka ba itnat ko mga ong ipi hoy kemadan kalong kabadang red kumtang idang don kam sibon ki jing yarap nang no kabangin yo ban penbiang ke ne kemadan kenang bakan long ka bakam itnat bane ka bakam biang susu na kamanta ki jing yele kai la kalong ya kirang ba nani ki kenaro ku blai sibon ka penalty balai shoot da ka Sport Club Sekolong na kabentaban penmi phone Remno cepat mount deh.
langsung main ya sangut chat deh. Hakalenter deh sekarang ibu. Berkat bangun. Siapa punya mau? Siapa pun? Ai mun. Siap. Yang pedas. Mana SPMC ni? Mulai Esun. Ini ya perkat eh. Ada gande. Lagi di nanti tu. Mui menurut tangguh kencang bang. Orang lagi tu. Gandhi. Skor rumah deh. Mas kuwi mo, draw na draw na to. Sa lang man mo. Solo Gandhi me. Baila. Baila. Donation. Ti bro. Wah. Sana silakan. Benar. Cukup bom. Lakon ini kan. Ron. Tit. Di darung banyak sek turun sek lek. Ler emang. Job lah mau.